borbi kada zbrojimo jednog i drugog borca, to je njihovo iskustvo ogromno. Mi krećemo u našu petu borbu večeri, drugog glavnog dijela priredbe. Sad ćemo vidjeti šta su nam priredili Fabiano Silva i Agi Sardari. Jako je brz. Ne pušta Sardari Silvi niti milimetar kaveza. Čeka Sardari. Silva čeka Sardari. Obojica čekaju. Oba dvojica, nema previše. Pametno radi Silva. Jednostavno se ne smije zaletavati ako misli pobijediti ovaj meč. Jer je Sardari užasno eksplozivan. Ima dobre laktove. Sardari isto. Odlično radi u klinču. Diže se Silva. Promašuje Sardari. Hoće li ići Silva na rušenje? Hoće. Kakvo rušenje! Poletio je ovdje Sardari. Sada ćemo vidjeti... Ako Silva pobijedi Sardari, onda sam ja broj 1 u Evropi. Pobjedio ga jesi. Matematika je jednostavna. Zanimljivo. I Silva ima crni pojaš džiu-džice i trener je kod Roberta Soldića. Sam već rekao. Ali u džimu, znači da vrijedi nešto i zna. Podsjetit ćemo Agi Sardari 9 od 20 pobjeda submissionom, znači definitivno čovjek koji zna što treba raditi na tlu. Želi osloboditi Silva ovdje desnu nogu. Vidjelo se od starta da Sardari ima dosta poštovanja prema Silvi, njegovom iskustvu. Iako se možda očekivao malo bolji start Nizozemca. Diže odmah. Digo je sudac, a radio je bio Silva. Lijepo kontrira Silva, zamalo prekratak. Okreće Sardari gard. Fino ga kontrolira Fabiano Silva i sad idemo, nećemo, on će doći na leđa. Pokušat će Silva, ali uhvatio je ovdje ruku Sardari.
Sudac je opet blizu. Moram priznati da je bilo manje akcije u ovom trenutku nego u proteklom kada je dizo. Sardari gleda prema sucu. No, to će zadržati do kraja sudac, ja mislim. Do kraja runde. Prva runda. Ja bih dao Đakarezinju prvu rundu. Ja bih isto dao Silvi. Imao je 2 dobra rušenja. Od Sardarija. Zanimljiva prva runda što se tiče... Dosta rezerviran Sardari. To je level taj. Nema, jer zna on sve šta ga slijedi, ako fula, ako dođe u parter, ako mu ostane negdje ruka, noga, nebitno uopće vrat. To su sve sekunde i na ovoj razini se sve iskorištava, ovakvi borci. Neće on ići naprijed previše, ide polako, čeka svoju priliku. Ovo je bio odličan slam. Nije baš Sardari previše koristio svoju prednost u visini raspona ruku. Čujemo komentare sada. Krokodil Đakarezinjo mu je. Đakarezinjo, da, mali krokodil. Mali krokodil. Da vam prevedemo odmah. I opet hvata. I opet hvata tu nogu i sad leđa hvata Silva na početku. Kakva reakcija Silve. Penje se na leđa, ubacio je jednu kuku, drugu nije. Sigurno se ovakvoj večeri nije nadao Sardari koji je došao sa renameom i to kakvim ovdje u FNC, ali za sad... Ovo je FNC više nije sezancija. Sad dolaze ozbiljni borci sa iskustvom i već dugo na sceni. Sluša ovdje Silva svoj kut. Roberto je tu, samo je zamijenio majice. Lijepo je podvukao. Lijepo je to podvukao Silva, okrenuo ga da ih ne digne. Odlična dominacija Silve. Ali se i Sardari sad lijepo okrenuo. Odmah ide na noge. Lijepo si je Sardari napravio prostor za koljeno. Ali još uvijek nismo vidjeli ništa posebno od Sardarija. Nije pokazao, da. Evo što sam rekao da je dobar sa laktovima tim u kliču. Ovo je sjelo. Silva u problemima. Više se on iskusni branio tu da ne primi udarce, nego je bio u problemima iskreno. Nekoliko dobrih udaraca je prošlo, ali evo sve u redu. Ispucao se Sardari, stao. Još jedan dobar lakat. Sad ćemo vidjeti. Lijepo je zavukao ovdje Sardari lijevu nogu. Ali Silva to iskusno brani.
Zanimljiva borba, nema se Šahovska partija, šahovska šta previše partija. za komentirati. Šahovska partija, upravo tako. Ali nešto odlučniji, aktivniji Sardari u drugom dijelu ove druge runde. Tražit će sudac dizanje, tako je. Još minuta do kraja druge runde. Ima nešto krvi iznad lijevog oka Fabijana Silve. Sabotira napade Sardarija sa ovim ovakvim čovkovima, primi i visi na njemu samo da prođe vrijeme. Jer po meni je i druga runda lagano ide na stranu Džakarzinja. Djeluje mi malo ispuhano Sardari. A i Silva mi isto tak djeluje, ali možda samo se povlači i neće ići u razmjene. Ali Silva je od početka nekako kao ono lagano, Kočnica, sporo, da, ono brazilski. Ide treća runda i posljednja u ovom meču. Treća runda je krenula. Vidjet ćemo hoće li se ova borba možda rasplamsati. Hoće 100%, sad će Sardari krenuti, ide. Gubi 2 runde, gubi ono ako hoće Mora ići na pobijediti, sve ili mora ništa. završiti Silvu. Krenula je sada tu malo otvorenija razmjena. Hvata ovdje prednju ruku Sardari. Sad razmjene u trećoj rundi su krenule. Da, puno življa runda. Svjestan je vjerojatno Sardari da mora ovdje ići po prekid, kao što si rekao. Moguće je da Silva vodi nakon ove prve 2 runde. Sada jedan. Ali je tresao to Silva, idemo dalje. Čvrsti Brazilac, nema sumnje. Nije sjeo taj udarac kako treba, ali čvrsti Brazilac i iskusan. On samo treba preživjeti ovu rundu i to je to po meni. Dobar direkt Silve. Sada je Sardari napokon pustio udarce. Zanimljivo, stali su jedan ispred drugog i sad i Silva ide naprijed. Trebaju Silvi bodovi sigurno u ovoj rundi. Nije još ništa gotovo. Ako to Silva odvede u parter. Dva udarca je primio sad Silva, bio je, to je samo odmahnuo glavom.
Nisu to oni nokaut udarci. Nisu, da, primio lagani udarce, ali opet udarac je Čisto su udarac. bodovi, da, za Sardarija koji lovi pobjedu, traži pobjedu. Ali ovim tempom je neće naći. Lijepo okreće Silva. Drži ovdje Sardari polugu. Ali više obrambena nego napadačka. Da, nego napadačka. Agi Sardari se nije opravdao po meni ono... Reputaciju s kojom je došao. Ga najavljivali i s kojim je došao reputacijom. Ali opet kažem, ispred njega stoji jedan iskusni borac koji Da, se neće tući. nikako ne želimo umanjiti Silvin pedigre Tako je. koji s 37 godina pokazuje da je itekako opasan. Čudna zapravo borba. Jako čudna borba i ispričavam se na malo manje mojih riječi u ovoj borbi. Cijelo vrijeme čekamo. Jako me zanimalo kao kad će krenuti i čekao sam da nešto krene, neka akcija, ali evo odlično je odradio zapravo Silva, tako jedino što je mogao pobijediti ovu borbu, da ubije tu borbu i da nema borbe u toj borbi i evo vidite kao on se nije ni umorio, Sardari se više umorio. I da su to doslovno neki detalji koji bi možda mogli prevagnuti na njegovu stranu. Tako je. Ovdje je Sardari dobro krenuo, ali nakon toga kao da nije bio siguran da može proći. Sad ćemo vidjeti. Fabiano Silva te prepoznao ovdje. A naravno, ko se mene ne sjeća, ja stavim svakom. Došao je ovdje do komentatorskih pozicija, malo predahnut, onda je vidio Filipa Pejića. Oh, brother! Idemo vidjeti mi tko uzima ovu pobjedu ili možda jedan od, ako ne i prvi, draw u FNC-u. Ne znam jesmo li imali. To ne mogu govoriti. Well, ladies and gentlemen, at the end of those three completed rounds of action, we go to your judges' scorecards where we have a unanimous decision. All three judges in agreement with your winner in the red corner, the Wolverine, Sardari!